Mina la kwamakudlalela kubantwana bamakudlalela ku. Lo kena lengako angedila kami akafutheke. Ufuna kumshalo Mama mama sifuna Angithi wena washo ukuthi wena impilo yami isezandleni zakho. Ngisizeke. Reverse zonke lezi zinto ongifake zona. Ngicela ni mama umuntu omdala no ungambonisi next. Mama she has seen a lot already. Yes. Mr. Senzo that ngiyacela mama. Cela. Wethi bona ukuthi umnyama njalo usikhokho wena. Wego. Sethi ungaso shit. This mama. Shit. Fuck. Please. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulayita mshenami. So namhlanje ke bafethu ngibhalelwe ngusisi lana kanje sisithe ubani igama? Igama lami uNobuhle. Oh igama lakho uNobuhle. Nobuhle bengisacela nje utshela ama viewers wethu eJozi Bioscope ukuthi why usibhalele la kuJozi Bioscope ufuna sikuncede ngani mhlawumbe? Okay, isizathu sokuthi ngibhalele la kuJozi Bioscope is because umakhelwane wami uyangihlupha and sekuyisikhathi eside and indlela angihlupha ngayo akusahambi kahle nje empilweni yami and engazi ukuthi into icala kanjani. Umakhelwane wami bengizwana nabantwana bakhe besingabangani si right njengabonke abantwana siyaxabana kodwa abantwana bakhe bakhetha ukutshela yena. So umakhelwane waza kimi wafunga washo the way impilo yami ineke ihambe kahle ngakhona and ngayithatha light into yakhona ngishitshela ukuthi hayi man lo muntu ayikho sathi maybe uyakhuluma nje ukhulumisa kwadi hawu mara isikhathi mesilibele siya ukusibambisisa ngiyasibambane kodwa abantwana ngibatholi njalo ngiba nama miscarriage sengibe nama miscarriage i3 khona manje Hayibo but bengihamba ngibuzisa bayasho ukuthi man uye umakhelwane. Oh ngoba mama excuse ngoba uthi wena wakhuluma amagama khona amagama ukuthi kahle wakhesa. Yebo so naye wangikhesa umakhelwane wangikhesa ukuthi ngingabatholi abantwana and yebo kunjalo nama boyfriend nje awahlali. Okay mama ngithi ku understand kancinci umakhelwane kahle umama wale ingane wena obophila nazo abontanga bakho yena umuntu omdala akusumama wabo kodwa uanti wabo. Manje okay mama bengizama ukunderstand ngoba manje ningabo makhelwane yabo anizange mhlambe nathi kuyixoxasanisa mhlambe nacela abantu abaseduze ayikhulumeki yikho sengisithola sengila namhlanje ukuthi ngizocela ukuthi maybe khona indlela nani ningangisiza ngayo because sizamile ukuthi sikhulume naye hayi alifakwa lapha akafuni nje nokumamela like umile kulento leyo ukuthi uzoyimosha impilo yami and the way seyenza ngakhona ngathi impilo yami nje isezandleni. No kubhlungu mama because ngiya imagine kaloku ngudade wethu lapha and ngiyabonga nje ukuthi uze wathola ukuthi usibhalele lapho kuJozi Bioscope even though we took time ukuthi siphendule imessage yakho ngoba babhizi baningi abantu abasibhalelayo ma but siyakuthembisa ngoba sesifikile la ukuthi soya lapho siyomconfronta uthenga ugogo andithi. Yebo. Yeah so yasobuza kugogo esicacisela ukuthi inzondo engaka isuka. Angithi wena awulwanga naye. Angilwanga naye bengilwa neChom zami. No mama ngicela singamoshi ixesha maybe sambe kuye esicelele kabanzi ukuthi hayibo yintoni ingxaki mhlambe kukhona mhlambe nawe indlela ongamphathanga kakuhle sizo understand lapho kuye and then sokwazi ukuthi solve the rest as we go forward. Alright yebo so bengisacela nje mama usithathe usibonise la uhlala khona wena na uhlala khona ugogo. Okay. Mr. Jones, Mr. B, can you please ngicela sambe nibafethu siyonceda my sister no ibhlungu indaba yakho ngiya-understand and ngiyayiva nami njengobhuti ngoba kuwena ungudade wethu like I said. Yabo into ezikanjalo zibhlungu wena sisi ukuthi ngifike kule age enguyo anginayo umntwana uyang-understand akekho umuntu engiphilisana naye yini nje and into ebhlungu kakhulu mama hayi ukuthi awuzithola ingane. Ngiyasithola mara into eyenza umuntu uyayibona ukuthi so ubambile isiso and I can imagine ipain mama oba nayo each and every day mayingabe uyavuka ekseni ucinga ukuthi yazi kumanje kube nginengane ezintathu kakhulu mara anginazo juthu ukuthi kukhona umuntu intando yomuntu hayi ukuthi intando kaNkulunkulu mara intando yomuntu. Yebo bafethu ngiyacela nani lapha emakhaya bafethu kuyenzeka ukuthi nixabane ningabantu ngoba siyaphila sebantwini siyaphila kuyenzeka ukuthi nixabane mhlambe nomakhelwane wakho nixabane because ingxabano ikhona nakuma families wethu esisuka kuwo uthola ukuthi ningumndeni ni family eyi1 mara anizwani endweni zene nizenzayo but mina ngisuke ngithande bafethu ukuthi ayikho into edlula nokuthi nikhulumisane
ungayitholi manje wena sowusenkingeni yokuthi manje kunento eyenzakala impilo yakho seyingasakwazi ukuqhubeka la phambili ngoba manje sowuboshelwe inhliziyo ngoba ngumuntu omdala ngoba uyazi mama kubhaliwe nalapho eBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko and labantu umakhelwane wakho ngendlela ongichazela ngayo I believe ukuthi is more like a parent to you ungumntana wakhe nawe manje angaka-understand ukuthi wayezokufisela into ebuhlungu kanje into embi kanje over your life. And with no doubt ngisho vele bebasho ukuthi ukhona lo mama ngivele ngacabanga yena ngoba vele nje yena uyaziwa vele yena ukuthi uyaganga and udangerous. Ngumuntu vele odila ngekhemi. Udangerous. Manje angeke phela sizwe ngaye and angeke uqhubeke wena ekumosha ngalezi. Singena kulele jaradi. Cishe sadlula wena umuntu omdala. Abantwana bakho bona inkinga yabo babe nayo bazalwe ngayo. Mina hayi ukuthi ngizalwe ngayo ngiyenze lengako wena. Lengashaya cula piano wena. Khathuli piano athi soya shayisana. Bese ujwayela kabi wena. Angithi kanti wena uyasho ukuthi nje angeke ufuna ukunyenza lento le abantwana bakho bayiyo. Sithi ukukhuluma kahle angithi soyehlisa umoya mase. Yebo nami ngize kanjalo. Mara uyathukana umama. Uyathukana mama omdala ungithuka the way. Okay ngicela wehlisa umoya. Umuntu omdala like I said ukuthi siJozi Bioscope. Sibhalele usisi lama esithune inkinga. Lenkingo okuchazela yona ukuthi manje mina ngizomncetha kusi leli kelithuli. Yebo angithi wena washo ukuthi wena impilo yami isezandleni zakho ngisizeke reverse zonke lezi zinto ongifake zona umuntu omdala bangathi la ngilamagagula mina ngiyadiwa mina ngilamagagula mina alemuntu bakwazi kanjani umuntu omdala bangathi mina ngidlalela lakimi akudlalela nagangela kimi uyakumenzeni wena umuntu ngiyambonisa ukuthi bani bayinalana mara kodwa umuntu omdala kule situation angithi usisi makasichazela uthi ukuthi wena mani yena xaba uye wangathi akavani nabantwana bakho uye akazange benehlonipho mina la kwama kudlalela kubantwana bamadlalela ku khena lengako angedila kami akafutheke ufuna kumshalo mama mama asifune angithi aselanga ukuthi umuntu omdala aselanga hey ngizohamba ngilungile namhlanje hey Mr P hold that lady Mr Jones mama angithi mara bengicelile ngizohamba ngilungile sikhulume kahle masifika la mara angithi uyambona mele ngithuli dala ngibele ngithuli ngibiza nina ukuthi nizongisiza wena uchukuza mina ngiyacela wehlisa umoya sithi ukunderstand ukuthi why ekwate kanje yena lento yenza i-right no ngizokhuluma naye ma yazi inkinga ngoba umama umbone lento yiyo ngoba manje ubhlungu ma esekalahlekele ingane ezintathu ayisinkinga yami le seka decide ukuze bhalele mina nahamba avulele imitsitsi akavulele bonke labantu inkinga yakho ngona vula imitsitsi yakho nibe nisilo angisona vula imitsitsi yakho mama umtsitsi angeke uzisebenze sivele kwamanje mama ngiyacela ngoba ngiyachazela ukuthi uma sekalahlekele ngabantwana 3 times okay umuntu omdala ngiya understand ukuthi uvule imitsitsi uzongilungisa umuntu omdala Vulele bantu. Mina ngisathatha abantu. Mama ngicela sihle angithi siselanga uzola umuntu omdala. Uyambona lo muntu umoya wakho phezulu. So mina manje ngimsitangani kulabantu abakhela balahlekile. Uyathi yena ukuthi ucale kuphi? Angithi yena bekasifuka abantwana bamatsithi inyumba badali. Amanga. Bekathe ebantwaneni bakhe. Yeah, badali atsithi inyumba abantwana bamona ngakujabulela lokho umuntu athi bantwana. Angeke ngize ngikujabulela. Yeah, naye phela imandi. Sokufuna ukuthi ngimsite njani? Asihlale imandi. Mama kunokwenzeka ukuthi abantwana ngoba uyambona ukuthi semusha yintsha lesi ayika le nsuku oseziphilile wena konke osokubonile empilweni abakaboni akahambe so banokukhuluma izinto belwe bebodwa and ba expecta thine ezabazali njengawo mina bengoyingena abantwana labatele ngimi labaphuma la kulesisu lesi ngiyabamela ngiyabalwela bami labantwana ngiyakuva ke make inkinga yami ukuthi nje usisa akasayitholi inzalo uthatibona ngazama ngalenye indlela kumele wena usithathe phansi njengomama omdala ukhulume nathi uke weta wena lakimi wena uke weta lakimi into yentani ngizanga la ngithi ngizokhuluma ngithi ngizama ukukhuluma nalabantwana bakho ukuthi bayenzani wena wayenzani so ma uqhubeleli mami ngikhuluma nawe kahle uke wafika ma ukafika mara akazathele akazi ukukhuluma nami kahle uyatselela lona ngisacela ukumxolisela kuleyo phathi ma ngendaba yami wabe maybe umoya bophezulu ngoba lahlekela ingane yakubona wena ucabanga ukuthi mamela umuntu langathi wena abantwana bakho udinyumba uyayazi kama kusilibhlungu njani uthi wena udala wena ungajabulela no ukuthi wena njengomuntu omdala bekumele ubabize labantwana ngoba yingane zakho senganyumba kuphela wena takelele futhi Mr John Mr P
ngicela nimama umuntu omdala no ungambonisi next mama she sine lot already sis senzo that ngiyanicela mama Ngisalile mina. Ngisalile bambandana. Bahleka bithi nawe. Ngiyacela. Wethi bona ukuthi umnyama njalo usikhokho wena. Umuntu omdala ngicela singabhodishe mani because nalamagama esiwakhulumayo phela ingane le kuwe. And akanahlonipha lo mntwana lakafundisanga ekhaya kuwe. Okay bengisacela ke simbo. Banayidlole ngapha. That's why ibanga lawuleki ngoba umama onganaqiniso. Bela ngibonisa Asanga ufuna ini yo umuntu omdala. Yes. No ma. Wema inobulanda ini lo muntu. Angithi uthiyela unyisi. Oh ukani. Nebulanda lento zakhe lezi lezi lamakhathakhatha. Wego. Sethi ungaso shit. This ma. Shit. Fuck. Please. Into ezolunga nalo mama lo. Umuntu omdala manje waye uzoshisa kwakho ngoba okay uvalela uMr P ngaphakathi ke ufuna egade wena manje. Kumele egade wena manje umuntu omdala. Namake mara waye uzosigalela ngamanzi sikwenzeni thina? Okay shilo ukuthi ayikho ezolunga. Wema sikwenze. Ngeke ngasho. Sikwenzeni thina? Okay wegogo sikwenzeni thina? Kodwa size ngokuthula thina. No sisi amiyeke. No amiyeke. Usala ngithi ayiphelanga. Amiyeke lo gogo ngathi uyasictela phela yabona manje. Maka njengoba ngishilo ukuthi naye ngizozilungisela. No ngimbonile ngokwami. No ma angithi so involve thina si Jozi Bicycle. Bengisacela ukuthi siyenze ngalendlela ma. Ngoba angithi into esingayifuni ukuthi izinto zonke zihambe ngendlela eright. Sifuna ukuthi kungabanjwa nangamatshe. Uyabona manje uthi usigalela ngamanzi. Lucky cabanga lamanzi ngoba if bekashisa kube manje uMr B no Mr Jones buka kwamna. Unigalela ngamanzi. Lucky ngoba yabanda. Otherwise kube manje sesishilo. Mina angazi ukuthi ngizoyithini into yalo lona angazi ngoba siyabonisana manje. Ngicela nje ukuthi ngiyenze favor kanje. Kunezinyanga esinazo thina ku Jozi Bicycle esisebenzisana nazo mihla namalanga. Lena nje ubala ma icase efana nalena ukuthi uze ulahlekele ingane ngiyakwazi ukuthi bazokunceda ukuthi uzothola ingane in future. So into esoyenza njengamanje ngicela ngivale nje le show masicede sambe khona siyochecka one of inyanga zethu. Isikhulumisane naye sibone set appointment ukuthi sobuya nini sizombona. Ngiyabonga azi ngajabula kakhulu if ningangisiza njengalokho kamampela angifuni nje ukukhuluma manje. Well you have it guys yabona izinto ezikanje mina ngazi ukuthi ugogo yini siza kuye thina ngesihle siyayithoba ngenhlonipho sithi sikhuluma naye siyamtshela noma lento ekanje siyaxolisa abantwana ba expecta from us ukuthi thina sibakhulise singabantu abadala ukuze wena ubaxoxise bahlalise phansi uthi no ngani zami ngicela nikhulumisane lento eniyenzayo you can't say this because nifana nama brothers angithi bahlalisana labantu ngabo makhelwane they like brothers manje mase bezolwa kanje ngeke kube nokuthula endaweni. So guys there you have it mayingabe nawe unenkinga efana nalena khona umuntu ongavani naye mfethu ngicela usibhalele thina si Jozi Bicycle or mhlambe unenkinga yokuthi awuthola ingane or something like that kunomuntu owakhesa sibhalele thina si Jozi Bicycle so fika lapho whether ukuphi nendawo sofika mfethu sikushayela